ukuthi insizwa ibe nendlela etshelwa ngayo ukuthi awusondeli noma ngabe usayingoduso yakhe awusondeli kuyena ukuze nakhona kwenziwe into efanayo ukuthi kuhanjiswe kahle kulotshole kwenziwe yonke into ukuthi usewumkhwenyane aphushe umuntu enze yonke into asebenze ayikhandle ukuthi hayi ngoba uyafisa ukuthi abonane naye uyafisa ukuthi ngelila ngabahlangane babe nezingane ukuze kwenzeke lokho kufuna abekezele asheshise amalobolo enze yonke into asebenze ngokonga ajahe umshado ubona ke manje umuntu mayelobolo omunye kushona iminyaka ukuphela iminyaka inkinga yalokho uthe lobola nje ebe kodwa esedla amaqanda esibayeni lokho kwenza ukuthi ayakho umuntu ongalobola unkosikazi wakhe vele ngabe manje usathola zonke izinto ekufuna ngabe uyithola unkosikazi kumuntu emlobola noma ngabe isesikholweni noma ngaba khona esikholweni izinto ke ezibudede ngezenzekayo ngiyathanda futhi ukuxwayisa ngingakafiki kakhulu kwezinye izinto ukuthi lezi zinto zokuthi abantu mebethandana bayiqomaneleke sengikhuluma ngabantu nje kakhulukazi ke abangebona abazalwane ngoba ngikholwa ukuthi abazalwane ngaba bangayenza lento engizoyisho kodwa ngizoyibiza ngegama layo bavele baboma sihlalisana nje lokho kuthiwa ukukipita bayihlalele nje futhi kuze kwaziwe ukuthi sebenendlu abanye bakhokhe emafletini abanye bakhokhe emqashweni abanye bazibathenga umuzi bengashadile kodwa leyo nto ibizwa ngokuthi nje igama layo ngesizulu uma sihlalisana bese kuthi ngesinye isizulu futhi igama lesizulu elithathelwe esingesini noma lithathelwapi kuthi ukukipita lento yokukipita uhlale nomuntu akubuke yonke ingqondo yakho nayo yonke impilo yakho aza kubona ukuthi wisdom kangakanani akubona ukuthi useka kangakanani akubona ukuthi isihluleki kangakanani azadelo wena nikipitile angeke sobiza akushade mase afuna ukushada uyofuna umuntu angamazi usedelile nje wena udele wena ningakangena emshadweni bese uyakhala ke uthi wangenza isilimo wathi sihlahlala enami kangaka wavele wangilaxasa wathatha intombazana eyaze nje u3 months noma inyanga ezintathu wayifaka iring noma wayesehlale nami kangaka waqhamuka isoka nje wangishaya lapha phansi kade ngihleli nayo 5 years intombi yami ka 5 years leminyaka e10 yavele kwaqhamuka umuntu ngoba nake nemali wayithatha wawuhlalele naye iminyaka emingaka umuntu ungamenzi lutho wena